yang kami hormati Al-Mukarram Haji Ismail Al-Bugisi SAG, yang kami hormati Bapak Lurah Sitampai, yang kami hormati tokoh masyarakat serta tokoh agama, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang tidak dapat kami ucapkan, kami sebutkan satu persatu, dan yang kami hormati para undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Pertama-tama kita sampaikan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan insyaallah pada kesempatan pada malam hari ini kita semua akan menimba ilmu dari gurunda yang insyaallah akan semakin meningkatkan keimanan kita, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingan beliau, atas petunjuk dari beliau sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Baiklah para hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membuka acara peringatan ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qari'ah Zakia Jabir SPDI. Kepada gurunda dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Ismail binti Al-Bugisi SAG. Kepada Gurunda, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Merbikam, para panitia dan pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara yang saya muliakan, ibu-ibu para majelis ta'lim dari berbagai masjid yang sempat hadir, yang saya tahu ya dari yang Mesangang Darussalam Akak Mabali Bolaki, Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah maulid, semuanya memuariki pada lolongan mana DJ Lino kuento pada DJ akhirat puri ripong Allah Ta'ala. Amin. Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tauritafi ritanda rifile na pungalatan. Bahkan bukan hanya beliau yang dipilih, dalam sirahnya sinina abatiranna nabita pun orang pilihan. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Bahsu fi Siratin Nabawi narampi guru tak fas sejarah sinina abatiranna nabita taurifile mana. Orang-orang yang terbaik pada saat itu, termasuk ni Abdullah na Aminah, ambok na nabita, indok na nabita. Tahu terlebihku, egana burani lain yarwat tuiri tanah Mekah, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Abdullah sebagai bapa daripada Sayyidul Anbiya, penggawana sinin na nabi. Egana makun relengi ruwat tuye ri tanah ara na yeke pangulut ta amina la ijallo ri pungalatala jajiang pangulun na sinin na nabi. Berarti Abdullah na amina bapak ibu cenia atau sembarang orang pilihan. Ada hal menarik, ternyata menurut guru tak iya dua tahu Abdullah na Aminah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena akasingan na ampena akan jakan na sifatna. Makanya komilo ki mak bicara ampe mak cerita sifat dega gacau yang pena nabita magai mana boleh ditunggu-tunggu. Abdullah tahu kasih sifana, Aminah tahu kanja ampena. Dan ini adalah kemuliaan bagi mereka berdua. Tadang pengekah Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau kita melahirkan Sayyidul Anbiya, fangulun sinin na nabi, camak na bawang anak na tawe, biasang katomatua onro nyaman na perasaan na kasi angka na matujulalang namode ga makutana biasa to macerita. Misamo cama anakku. Asang kasi to naruntuk na cerita siro cama tu anakku. Biasa ni maka tahu igat tanengki. Ibu? Oh ibu. Ada pengka, ia tu kong kata matua cerita keberhasilan na anak-na, kelebihan na anak-na, tapat to ngabawa ni kasi. Magai pa itu ya sengi to matua manya-manyamat tu hatu perasaan tak papanadit tak ko engka anak tak matujulalang. Betul? Makanya tafatong ng ikodena faja ticarite ro anak na berhasil cama tu anakku. Namotay sang anak na cama aja bawa ni temis oh iya di. Aja lalu tak karigat taneki. Apa saman na to si ta ini mapadiati. Ibu? Kira-kira Abdullah dan Aminah ini aga ampena, aga sifat na makanja kweto pa makasing. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih mereka berdua untuk menjadi orang tua kandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata menurut guru tafsir sejarah hampir secara umum yeko sifat-sifat melebihna Nabi tak meloleh cerita. Yeko cenia mana foli ambok na Abdullah berarti mana foli indok na Aminah. Si tonga-tonga na ye agak kaya. Lapak guru ki pungalatala Bapak Ibu. Angka nasihat, angka hikmah wad di malat de riala ribicaran na ye agak kaya. Aga nasihat wad di riala makada iya roko angka aga gamelo tafite angka sa
aga-aga melo ta file si kanjak na lay fitte yero aga-aga nasaba akasingan na ampena pada batina pungalata na pitte Abdullah na Aminah untuk menjadi orang tuanya Rasulullah. Ulangi, Bapak Ibu nafaguru ki pungalatala maka de agi baja sanga dia melo ta fitte degaga cauin ari koyero yala to do mamulang nei fitte yero agagai nasaba akasingan na ampena. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Agi loki mapitte gubernur, presiden, bupati, cale, agi melo le fitte. Ale to do mamulang sifatna ampena yero ta fitte. Termasuk mapite caloman itu. Cuma pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu, waktu tak biasa mapile cale iye la bo aganna biasa ro yala to do mamula nei file. Golana ga lifana atau duina? Ibu? Oh Bapak Ibu. Utane kira-kira waktu nama pitte cale tawi sare na soe aganna biasa yolo yakutanan. Rata-rata tak wita yolo nakutanan tawi sagali sampalo na. Betul? Aro. Apa to nga bawa ni Pak aku memang. Cuma melo mi wapaletukang iro biasa furai mapitte nang kadui nanala cale biasa aja na tasinga aja na tatajeng apa pura ni ala mariolo tawata adi pokoknya ko angka usulata angka masukata angka katata angka keperluata nadena penuhi ruakireta ada pada peki Pak Magai wadi jaju makade ruakireta na pura ni biasa walaku tapi iya rode enak terima takut macet ini dia tu nomor gagai Pak peringerangi maka di pura katu tajanci riolo makui patalinga wakile to terlebih kun karena misteri pungalatala Ie ko angka agaga lay fitte na yala tot dok mamulangi fitte ro agaga na saba akasingan na ampena fahana cara na pungalatala fitte Abdullah na Aminah untuk menjadi orang tuanya Rasulullah karena akhlaknya. Tabe jamaah. Dia tu na minta tu mapitte calon bupati sih, betul? Kira-kira cana toro di sampalo na si takutanang. Furani pendaftaran sare naso. Calon bupati di Wajo dua bawang. Dua calon ini adalah putra-putra terbaiknya Kabupaten Wajo. Ribicara naria senge kepemimpinan, Bapak Ibu, sitongat-tongan na puramana kita roki. Ia tu tarakae, ia tu ifanonoe, ia tu ifakalebie, ia tu ifakatunai. Ribicara naria senge kepemimpinan, furani na tentu kapungala ta'ala. Sininna na pueloe. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Yang mengangkat, menurunkan pemimpin, memuliakan pemimpin, menghinakan pemimpin. Aku sangat na pungalatala yang. Jadi pura ni taroki. Aga pada guna-guna na tawi makampanye, mapromosi, mengiklankan programnya dan lain sebagainya. Itu bentuk ikhtiarnya para calon saja. Sitongan-tongan na. Itu ide tu mapite ajak lalu nasabari natusi salah-salah gara-gara berbeda pilihan tak. Setuju? Apa maga biasa ladat tu ia rolo ipite namode ninre si fuji tu romin re
Idi na yawa, dia gagat tepat-tepai ki si salah-salah. Cuma aku makutana tahu aku idi ustaz dia kata si tapit aja na tacuiri kaya apa ya kung kapit dia nendre. Beda ko Ngaji Suryadi kita madale-dale ko pintereng. No terlebih kung karena siri pungala taala. Pertanyaannya kira-kira aga ampena Abdullah na Amina yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya teman terlebihku iaro Siti Aminah Siti Makunrai Maturu. Iaro Siti Aminah Siti Makunrai taat. Lauri lakaina Abdullah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, wujud ketaatannya Siti Aminah lauri lakaina. Ye kotak ko sidape ilakaina Abdullah namu magatakko na Siti Aminah deto na melo makbukori Abdullah kode na permisi yolo. Jadi nakabbi pa yung ambu anak-anak lakin na Abdullah matakko ka sadilo ka maboko tapalalu kaga. Ye ko ifalali tong talabi ko na primaboko. Ye ko deli falalo ko lakin na namumaga takko na dia na melo makbukori. Onro aturu na makunray. Wajar kalau beliau melahirkan seorang anak berpulang. Anaknya itu adalah nabi maupun tidak, yang jelasnya ia kumat bicara aturu tawe nomor sedi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor sedi. Kira-kira ibu ia ko boleh mapak motoki garo. Namo meloki mak bokori laki tak ma permisi toki. Ibu? Dia pergi waktu tanah apa kagor maka lagi deh. Sila ada memang kejadian anak mapada ampun Muhammad. Kenapa? Karena sesungguhnya ia bicara bunga-bunga atau pandita yoloi. Maka magi modele aturuna dia makunrai lau riburanena itulah nanti gambaran potret daripada keadaan ketaatan anaknya. Jadi delakda tu na wadiki matojo-tojo ini makunrai terutama ku abu anak. Dua den wadian orang matojo. Tomatuata yang kedua ambu anak. Aja lalu tom matojo i. Makai engkamatu wijang kamatu apo matojo ku idi. Ya kung apa tada-tada lima yang bapak aja lalu timas sampiang aja lalu. Nah pasangnya Tuhan ditata ya. Matakoka, masering, masakoka, masesa, matakoka. Boleh pasang matakoka, capa-capa na melo matoy. Tabe tadampong ka, iya kumundo dare ki irwan niye. Insyaallah matojo anaka. Maga na sabayir ti makapi-kapi. Hamulan na, facapuran na melo matoy. Dia gagak cow itu kumapa tada-tada lima bapak si segat lima na tapat tujuh. Dia gagak cow itu. Betul apa yang disampaikan oleh orang tua kita dulu, maka ya tu buana kalau koye ko buangi pole ko ponna dia nama bela. Ya ko buangi itu kalau koye. Dia nama bela pole ponna. Mabela mo tu pole ko ponna ko lantai. Artinya tuh terlebih ko ahlak, karakter, sifat daripada anak itu dia nama bela pole si posannya tomatua. Makanya ini tomatua dia lade nawadil podang anak tama kariganga dia jena mana anak-anak ye. Iga na mana na idi ambona. Ibu. Aja lalu to podangnya anak tama kariga jena mana anak-anak ye. Iga bali na mana na idi Indo na baca Indo na bali boleh lo na mana. Tidak mungkin. Wadi jajing ke makada nama kanja muka ya. Ambo nama kasito parisa muy. Nenena. Engkaman na nenena riolo
pura penjahat dia pada tobat letu si kuai. Oh iya tu nama na apa na tu. Dia nama bila boleh kot. Terlebih kung karena siri Allah Ta'ala, maka kalau Siti Aminah sangat luar biasa ketaatannya kepada suaminya, wajar kalau dia melahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang super ketaatannya kepada Allah. Kira-kira Bapak Ibu, engkau gacau aturu inabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau orang yang sudah dijamin masuk surga, baka pemalit tama suruga nabi-nabi madioloi kode pana tama suruga lima lebih na nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata maga turun alori Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan namo sampaja sunnah peninna nabi ta biasalat dek boro-boro bitina nataru ittatatong. Sampaja sunnah ni cerita. Maka di pengelutaan suraka macui mas sempajam peni rimun rinna nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam furana na baca Fatihah nabi tak nalai fangupu suratul Baqarah. Bapak Ibu, kai semua lampai dari suratul Baqarah 2 gesok lebih. Mapa mula alif lam mim juz yang pertama yang mana letuk komenitil karusulu juz yang ketiga halaman 8. Maka dia pengelutaan suasa ni lol rokok nabi tak waktu na suratul Baqarah na paletuk na pengupu ternyata depa na sambungi si pengupu na nabi tak na si surah Ali Imran na sambungi pengupu na surah kedua ya surah Ali Imran Bapak Ibu ya mapamulatil karusul juz yang ketiga halaman 9 ya mana na letuk komeni lantana juz yang keempat halaman 15 rokok ni kada bintak depa. Ya manina rokok Nabi tak rakaat yang pertama ya manina rokok Nabi tak letuk meni surah An-Nisa. Ya surah An-Nisa ko meni juz 6 napa letuk. Berarti 5 gesok lebih sirakan sempajam penina Nabi tak. Sirakan. Nah, kadai penglutai syara sempajam penina Nabi tak ihdata asyar 10 set dirakan nasiwani fi Ramadan au fi ghairihi rilalanna ular ramalang makotoporo risaliwanna. Maka itu pandritai yero 10 set dirakan sempajam penina Nabi tak arwa rakan sempajam tahajud tambah telun raka witri. Nata 5 gesok lebih sirakan arwa rakan na tabayangkan kira-kira laga-laga akal ko boro-boro biti talima geso yala pengupu siwan ni nasirakan arwarakan. Ibu matapa kira-kira ya kode teman-teman tasurubani pada imata pas sempajang kusubu imata maka depa ima coba-coba gare arwa ge 5 geso malah pengupu sirakan insyaallah wani penga dia naga to materi jama. Apa ia tu taklah sata di jamaah lagi foji na rekko mapuncu pengupuna imangi. Betul? Oh kok na ya kong ka pangupu kami nama ponco na baca imangi. Ya na tu foji lade. Ponco to ni mak balato ni oi foji lade. Terutama ko matarawi tawoi. Makanya kong ka imam masigi itu malampi pengupuna ko mapas sempajang ni atarawi ngatonga to ni ay biasa makura-kura patarawih. Kairo jamaah tinasapati garong ka masigi ma ponco pengupuna imangi bila. Iko na lampe-lampe ricede apa masama-sama masim mengi rumah mugi. Ya rola sata rola lasa. Iya. Tapi teman-teman bikung karena mesir pengalatal ternyata sebagian dari ahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat begitu panjang bacaan surahnya karena beliau tidak mengetahui kalau ada Anas di belakangnya pada saat itu. Tapi ketika Rasulullah mengetahui bahwa banyak kondisi dan keadaan makmum di belakangnya, iku mapa sempajang mega modelik nairo jamaah, beliau tampil dengan akhlak yang mulia, malahan sebaliknya. Sapa pangupu kami nama poncoe. Karena dia namilo wareki sesai papanadin nama munai. Maka biasalah ada nabi tak ia kuma pangupu dia na palutu pangupuna.
Kadang-kadang begitu. Beliau baca surah, tapi surahnya beliau tidak tuntaskan sampai akhir. Apabila sementara beliau membaca surah dalam salatnya, engka anak-anak lingkalinga kerak mondrinna, taparna percepat rokokna. Kenapa? Karena beliau khawatir jangan sampai ibu si anak susah karena tangisan anaknya. Itu namanya akhlak. Ye tosi mega makoko itu mata lebihku kadang-kadang ye komegai makmunna na sapa ye rupa ngupu kami nama puncoy malampi rokok dekoita sujud dekoita nairo makmunna kasih tunga tua robe rata-rata na kena asam murah tekanan darah kolesterol bolo ketoni megatonin renna nama lape pengupuna imange matan-rotanro itu makmungnya dia mineng kelinga. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika salat sendiri Tuhan telah bikum, maka yang dijadikan ukuran adalah dirinya. Ini bagus juga kita jadikan teladan Bapak Ibu sekalian. Ero pokok takut mak sempajaki ciraleta ale ukura fakuleta ale ukuran ya kalau ki lampe-lamperi rokota dia marigaga itamberu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ulangi we kalima ulangi we kafitu ulangi we ke 10 asawi kasra ulangi we ke 10 sedi dia marigaga si kira-kira menyama papa dingir wah itu kos merokok ki namitaita maka bagus untuk kesehatan sujuki tale ukuran kuasa baca sunnah tale ukuran aleta dan marigaga itambelo subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bukan hanya 3 kali 5 kali ia kumanya-menyama papa nadita sedi sujud mitaita pagana we kapitu menyama-nyama si para sata pagana we kasara pagana we ke 10 sedi tidak mengapa itu cuma guru kami papikir na batasi we katelu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kotor sujud karena kenapa dalam kondisi berjamaah inilah ukuran takaran yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ini rata-rata umum guru kami papikir kalau we katelu. Tapi nare kumas sampaja celali kita na marigaga yala takarang ukurang aleta. Maka naloka sa di pamitete sujuku. Taulangi malewa-lewa. Tapi kalau berjamaah maka tetap kita jadikan dasar sebagai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang banyak secara umum. Makanya rata-rata tuh imata kumelu mapa sampaja kagili lo mondri. Bukan hanya sekadar mengontrol sapnya jamaah, tapi untuk melihat siapa sih di belakang saya. Iya ko rata-rata rumah mungi malolo. Matandre mana nih Pak disengen na matandre to ni tepek na menurut ukuran umum. Ya, lampi-lampi di pengupuy. Tapi ko baru-baru to etama masih baru-baru maki agama kasih. Ajak lalu mu selesai, ajak lalu. Ngatan-rotanro itu nadini sedih. Terlebih karena mesyari pengalatala, artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud ketaatannya kepada Allah sampai sempaja sunnahna riwanye boro-boro bitina onrat turun lalu pengalatala. Lalu bagaimana dengan kita ini seharusnya Bapak Ibu sebagai umatnya yang tidak ada fasilitas terbaik kita dapatkan melebihi daripada fasilitas yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat dari Allah. Betuana bicara Bapak Ibu, ini misi patok si tongat-tonganna tambah-tambah aturu tapa iko na bitta tu ijani lisa suruga. Betul? Sampai-sampai istrinya ada yang bertanya kepada beliau, surona Allah Ta'ala maga je tafakola da aleta tu ngalisa suruga nih ya kong kapolek dosa ta ya dampeng gufirallahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhir yang telah lalu dan yang akan datang ya dampeng di dosa ta maka tabakul ada maleta. Apa beliau jawabkan kepada istrinya, saya ini mau dijadikan hamba yang syukur dan
taat. Iya. Saya mau dijadikan golongan hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang taat. Oh, jadi ternyata ya rotai kololonga fasilitas dia gak coy ku syukur. Dah syukur karena itu tomat Bapak Ibu tambah ketaatan. Pertanyaannya kira-kira, iya ini depa gaga jamina lisa suruga ki. Kodena masih ki pongalatala. Na mega mo pa polir ipalawangan. Tak jangankan sempajam penin na melo cerita, sempajam tahajud na melo bicara, kadang-kadang na mo sempajam faralun na mapetu-petu to. Betul? Betul? Terutama tak wita kong kabuting. Yaitu kong kabuting minimal tak 2 sempajat terancang. Cocok Ibu? Sempajang agak biasa terancang kong kabutir. Ni salah ada makun raya. Makun raya biasa jam iya. Namun tak haji biasa haji. Namun haji terancat itu sempajang aku botingin. Terutama itu haji baru. Iya. Padahal itu ya aku utiwi jamaah PT Darmawan, jamaah haji naga, jamaah umrana, 2 malah dari kerwa petu-petu kedua. Untuk jamaah laki-laki, aku pasang malah ada jagai sempajata berjamaah. Untuk jamaah wanita, jagai sempajata, jagai jilbata. Apa majalah ada sedih yang kalinga, ya ku makan atau aji bawang, dia nak sempajat. Aji bawang timap pitangi ro gemek pirana aro maka lale yang kelinga. Betul? Makanya ku wajo itu rata-rata tuh lebih ku boleh na Mekah pas sempajamana sesa wajib mana to sesa. Tapi ye me kadang-kadang acara apa botingannya ye me menggoda ye. Mapa mula tate 10 dia na faja tituda mapapi. Tate 10 ini. Latu tate 10 2 na pengka pengantaran buat tiburan ini na faja ti mapapi. Dia ga parengaran na makade macawe loro masalawan ni radio kumisiki. Tate se di na papure pakawi tuda sandi boting yang kamopi ti mapapi. Dia ga parengaran makade loro ni pale. Tate telu macawe di capuloroi asra macawe to ni tama ang kasine wasida pema kabile sina kabirang aga na kabirang de ngaji tojo ketuma parola lupa si parola fangaji dia na sampajalor ya mani na may nga makara de pale na sampajalor le sumuni pole botinge si tengah na to mani nang aga pikir-kira si tengah na de to masampajalor namu tu asra macawe to ni capu fangaji. Na pira-parapa awi dia na sampajaloro awi asra macawe to di capu awi aga nagawku kung katona po madorakana Pak Guru Saleh maka dai pasi jama bawa ni haji ang katukongka biasa ako na patong iyo di katukongka ay jo kanima sampajaloro na pasi jama asra usalli farda zuhri rakaataini kasrang puah makasrasi majamuang ilal asri karena boting. Iya namanya gitu mata lebih ku kaca padahal bali bolaan mi roboti mah tada pe ka degaga mapalalungengi mapasijama makasra kobotinge kecuali narik kue roboti tajokai maca mabela mi mapole kampung dia nama digaga. Iya kung kaboti tajokai mabela pole kampung ta menurut guru ta Imam Syafi'i 80 kilo ke atas boleh. Tapi si jama ibah kata kasrai. Engkau boting Makassar, engkau boting ku Palopo, engkau boting ku Mamuju, dipastikan 80 kilo ke atas. Dia merigaga pasijama sempajata ikasratoi. Ya sengema pasijama Bapak Ibu, 2 sempajat tajama se diwatu. Mas sempaja loro ki, mas sempaja ngasra ki, riwatun na loroi, ya sejama takdim. Mas sempaja loro ki, mas sempaja ngasra ki, tapi ro sempaja loro tak komuni watun nasra ina pejama, ya sejama takhir. Mas sempaja maghribi ki, mas sempaja ngisa ki, riwatun na maghribi, jama takdim, ifa dioloi. Tapi ro sempaja maghribi tak ijami ko watun na aisae, ya sejama takhir.
Jadi dia merigage pasi jama, bahkan ko 80 kilo ke atas, ilatnya musafir, dia merigage kasrato, itepe iringkas. Wa idza darabatum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dia merigage ringkas, loro patan rakang. Loki ma pasi jama, loki ma kasra wedding, loro patan rakat duan rakam mengi ijama. Mabiri selengi tato siki kama yala si asara duan rakang iya ya asa mapa si jama maka serato magaribi telun rakang berarti den wadingi kasra tetap telun rakang apa kumelo ki ringkas siro magaribi tak bagi duai berarti si rakam itu si tengah napi roko mabiri selengi maka mana apa ketu kasra magaribi ku magaribi telun rakang tetap telun rakang den wadi kasra tapi wadingi si jama mabirisal langit tatungi kamu yale sisa duan rakang. Bapak Ibu? Oh Bapak Ibu? Pertegas si cede sedina yang rang. Ya. Ira wadingi pasi jama loro mina asra pasangan na asra na loro. Idi madibawa. Loki pak dioloi, loki akhir kangi. Magaribi pasangan na isami, isa na magaribi. Loki gapak dioloi, loki gapak dimondri. Akhir kan. Idi manibawa. Ira ba pasangan na subuh, dia na wadi pasi jama, dia to na wadi kasra. Apa angkat ma pasi jama na sengalian ma pamula sampajan loro letu subuh. Maka di mana mas sampajang isra sepura di wamba lorona, namu subuh pura toni hamada. Pagan na sisa telung ngaso. Cica mani marepo. Tahu terlebih kon karena mesiri pengalat minimal kalau kita tidak mampu mewujudkan ketaatan Bapak Ibu sebagaimana taatnya Rasulullah kepada hukum hakam agama minimal tabe sempajata tajagai tabe sempajata tajagai mage set di waktu sampaja tatatang rigo ya tungka tadang pengeka makanya pengulut ta'ali ipale pangi korana kataransi satu hukum wamal hukum ya Rasul siagar angkan ya sengese di hukum 80 tahun akhirat sesu akhirat si 10 tahun nabilan nadino tarete ni gere set di sempajangi siagar tata lepa koranaka na iko se di boting dua sempaja tatatang iya ko paboti siulang ternyata peta kalkulatore etata transi korana kadini sedingaleta minimal sempaja tajagai sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Yang lain-lainnya itu ya kita belajar tacede ya ko juga sikit maulu ang kacede irwa diriala ampena nabita apa dia tu jet na yamanan na yaitu agaga na jamai nabita harus pa padalat na jamai nabita ijama deto Ibu saya ulangi deto tu na yamanan na agaga na jamai nabita harus pa padalat na jamai nabita berarti ta jamai contoh Yaro nabitang anafoji mas secara kuburu. Tapi tarate secara kuburu na nabita rata-rata weni. Dan beliau kadang-kadang lakukan di malam Jumat kebanyakan. Ya kufure mas sempajat tahajud. Magai mak bali bola nabita si bawa kuburu bali bola yaro baki pemakaman yang ada di Madinah sejak jahiliyah itu sudah ada itu pemakaman sampai sekarang. Na bolana na bita di bawah kubah hijau engkau kuburu nama ko berarti sudah pebe matoy biasa na bita fure mas sempaja tahajud mas sempajam peni kon ni jumai jo kasi mas secara kuburu kira-kira Bapak Ibu dia ko tate dua tate telu tomelo papada fade bateta mas secara kuburu na bita wan ni juma tate dua baru-baru kata umate engkau pa sumaboka kira-kira kamu patuju tamasir kubur makono de nagaga mau kata na sumaboka faja salama maka tidak semua ya apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya berusaha untuk mengikuti sesuai dengan kemampuan kita maksimalkan yang tidak bisa kita lakukan ada pengekak kasih puang ieu hikmahna tojoka
menghadiri acara maulid memuarik sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, nang katu cedek kasih tak berciri ki ampi-ampi melebihi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali demikian teman-teman biku falisa ceramah maulid rilalana ye waktu mabarakae. Saya ingin berikan oleh-oleh amalan, oleh-oleh hadiah. Amalkan ye kodega ga fali tatik ka wona fole ko ceramai yene tabawa lesu. Yero kong kahadya ang kaminasang kakata si kira-kira mawar risese tak papole secara fakita matahulu. Makanya ialah amalang yan itu suratul ikhlas ibaca wika 200 sesok. Ya kung kakatero maka doi hajak ku puran si diwa pangolongan ri sampaja duhaku. Oh ye hamina satu puran wa pangolongan ri sampaja peniku. Dena bulang-bulang mata tong ina de patak gaga na papolenga kapuange. Maka ta coba-coba gare amalkan ye. Baca suratul ikhlas wika 200 ajak na cicang itudang. Namun cicang itudang insyaallah dia nagana 30 menit. Wading icicil. Ye ko fura ki toma talabiko aga sana masam paja farallu we ka 40 lay baca we kalima ki masam paja farallu 40 kali 5 200 deni seding suratul ikhlas. Ye ko makana fura ni baca suratul ikhlas apa ngolongan ni rohajata insyaallah ye ko makanja iri tangana pongalatale farilota de tamati na rekode na fafolenga ki pongalatale ruminasai kecuali ko majami mangi suratul ikhlas we ka 200. Ye mo ko makadaki mawatalad ibaca suratul ikhlas wadi mo iselle aga pa selena kul huwallahu wa 200. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.